Nismo se še učili. Pa te je že napisano vse, morate znati. Medicina za jedna kvadracije. Ej, ljudi, koliko to stane? Ej, idiot, mi krademo. Hej, kaj je to tukaj? Kakšni so to mafini? Koliko je ura? Treh popoldne. Kaj je? Smo zaspali cel pouk? Ma, gremo domov. Gremo domov.